Shagarmad or Strassa. Agus inis camad súla na fórne. Alan Riú, Linda Dugang, Sarah Delaney, Christy Haney squad na hair nuair na seachtain na Chamala Ruth Campbell a bhais le Éimear Curry Sadaro. Sagan Jay Neil seach an Hannah O'Connor atá Gertia le Cúige Malai Buggaí Ivid a hocht. Sagan Nicky Cahaí seach na Lachúlia le Jade Gaffney. Agus a ríiste siad Aoife Dalton agus Leah Tarpey a bhais Spórtiach de Lár Parca. Cunnian Emma Tilly agus Emma Roberts an átacha ar na Cleahan le Robin O'Connor a Caha Gansi Ivid a Cúideag. Adela na Muini don Caru Shachtin Asikela Tussian, Siobhan McCarthy, Beth Buttermore agus Eilish Cahals Ro Tussigan na Muini, le Dorothy Wall agus Claire Bennett and Miha Adish Mar Nascary, Clodagh O'Halloran, Jane Clohessy agus Captain the Fornia Chloe Pierce, a Vice Ro Cool. Mornia Wall agus Kate Flannery a Tagni agus Tá Enya Breen Ash Ilar Park le Thief Stephanie Noonan. Ní nuad atru but I'm Shia Galana McInerney agus Chisholm Uguero Sigumortas Kadisha agus Adish she Aoife Corey atá Annie Mar Lon Cooley. Tá Dana O'Brien Ash Edamínsha go Cúige Laighean agus Philin Brianna Haleman imeasc unadíthe na Moon. Well Arnoi a Herberts de Cliffe Canish na Blina Shakaitse a Grún na Laini 3-3 a Cahardeg hís a Gurka agus an féidir le na Champini an Comórtas is a Cúige a Grúchdal don Dara Blian as Chéile. Captain the Fornia no Vornoí ná Molly Boyne le Hannah O'Connor na Mo Gertia agus Seogan na Muini here da Captain Chloe Pierce. Cúig Cíndeg a Chríobacha atá grúta ag na Muini bhí a réthór a tríchead ar sa chéile an Arnóí Samáile ach buama ag Cúige Laighean ina gunne an lá sin agus fúndíalta sorú beidir in seo méal feriste agus níontach lá níos deise a bheith go rugby Mornia Wall leoch na himire ag ngáile an tachtain Sicaite de Cúige Mún sártas bantas a thug sí watha agus sé bhaile fedóga in tá Keane Davison agus a siad Christopher Locke agus Andrew Mitchell na réitóirí chunta Mark Patton on TMO. Cé a cheoras ló Comórtas Idirchúige na man fiche caid na Champini ón nora Cúige Laighean nó na Champini ón Dábhlíon River sin Cúige Mún feiceál Lynn agus a sí Kate Flannery churas tús leis an action an shot agus an ceann sin scuilte ag Éimear Curry agus stóhí an take marafach ná le cadú líros treba. Tá sí go léirigh seasamh ag fáil an líros, cai siad rich chun an pas sin. Ceann sin caite go dtí Dorothy Wall agus ar nóí cúpla bliana chun beidir go scór tiltin sin dúr a bhultha an líros faoin bolla. It's never coming out, but you're not running away. In enn an chusan so Aoife Dalton in sísan sin. Se Grandma Maha Aoife Dalton just níró sin an teach amach as an spás sin. Tócaí sciupaí a ríist agus well na Muini dingháilte an chéad scór gan chluife amsú an seo le Eilish Cahill. I ggéire chuid nearta úsáid in sin agus a chóirsáilte agus scór ag Beth Buttermore. Willem Toad Brumpas Dáilm gohfuil Níl bhín an Laini futha. Nó Well, a bhfuil scór nuach bhfuil tá Beth Buttermore a ceappa bhfuil scór aice. Se níl sí sásta leis a grisí sér ceapan go cógameach siad a ceistú an cinine sin. Tá TMO an seo thunag muide sin sa céad clifa agus bhí sé ceap muide go raibh Buttermore tar éis hiite mar an lína, thar an lína an sin. Advantage over! Yes, and tá montáis de háart ach tá Lewis cá spáint san seo ag McInerney agus McInerney chun in chéadú den chluife amsú agus ní féidir le Alana McInerney stoppa scórán. Sin an seachta húd fáte ag Alana McInerney ag Comórtas Idirchúige na man fiche cair agus tá na Muini chun cín. Seún úd ionach an sin ó Alana McInerney agus an Lewis sin agus caffar rá bhí sé an an immert ach thuúna na Muini lehan Ní mór an spás an seo Alana McInerney. Thuaisí iste droch gramú an sin ó Robin O'Connor cai si dul níos scéire don bhrasar an sin ach úd ionach agus cricnú ionach an sin ó McInerney. Se agus bhí si thar bheith congur chun tíomhlína ach cínta dan si iste agus hapa sí an deis sin aus ó Alana McInerney. Agus inis na pointí breise le héocht ó Kate Flannery. Ní buinte ecas a Comórtas
agus dín Buaicphointí ego agus tá na muoine chancín a bhuachas Lana McInerney 7 odds the Cúige Mumha. Agus ag ghead an líorad sin glanta fada agus tá sé chun traba cé grús an líorad nuair tá sé san éir agus tá sé grúta ag na Laighean agus tá spás an seo os cór Laighean chun na scór an that Caramó agus tá Laighean iste that tríúd sa Comórtas agus tháinig sé sin ó líorad áir de freibal áir na parca Laighean bhí a fanacht agus bachór gomach mud Caram gan bhil. Se léamh ón prab sin agus luas ionach ó Laighean an sin agus sin an rud a bhí meidir rá tá na Laighean ag géirí an immert scuilte oscailte seo tháinig sé ó kick na Laighean uair seo ach ní rá na muoine an brethir agus léamh ionach mar luamh ó Laighean agus fuair an spás agus luas a fós go leor obair le déanamh chun dul 50 méadar an parc an seo ach caithí na muoine brethir an líróid sin ní féidir liggins do praba ar an fairbreg ag seo déadach sé dul éonáit agus an uair seo díreach is teach lámh Laighean. Tre bhí sin na luach na himire a Cluiche Ceannais na bliana se caite agus tá úd fáite aice agus an sláánú le heachtá Nicky Cahí agus Thomas Caram Mún a 7 Cúige Laighean a 7 rach mar síoscaigh Marcus agus Hannah na Champíní a chur chun tusa. Cean sin ó Cahí das Crean agus tá na Laighean chancín de buinte in a 7 síos len chuig Marcus. De scórála ionach an seo ag na Laighean go dtí O'Dowd. Cúpla líróid lámhseáilte aice sa glúiseach seo. Gaffney siar go dtí Molly Boyne agus Linda Dugang ag dul chun tusa ar íist. Nílach cheadmhéidir idir iad agus lína an úd. Cahí wafer an sá buise. Ionach ar fádó, wafer agus tá líróid lámhseáilte agus talamhia ag Aoife wafer. Tá sí ag ibertin ása dánig sí isteach agus tá sí tar éis an darna úd amsiú sa glyfa de Cúige Laighean. Well, úd tiltte ag Aoife wafer ní bháin an ompar mar sin ach an láideach atá ag pachan na Laighean sa clifa seo ach sin tiltte acu ach féicear an obair rinne siad ar an gá chlíhan Emma Tilley ar dús an sin Ella Roberts ar an tíb eile ach caithfar rá fesin Aoife Corey rinne sí an gá gramú stop sí úd ar clíhan amháin stop sí úd ar an clíhan eile ach ag dearra le na Laighean ag iompar tríd an lár ní rá siad an é sin a stoppa. An chríoch go dó an seo ó Aoife wafer hín sí amach a lábhann sin agus halamh sin líróid. Nicky Cahí agus tá sí Crean in jobh ón tí agus sin 7 pointe ar fad fáte aice. Clock is good. 7 inis ag Cluiche Ceannais Idirchúige na mBan 54 ag Laighean Laighean 7 Mumha 7. Jade Gaffney ón uaimh a gunda na mí leis an gudir se tuice suas ag Aoife wafer ar íist an módíreach siúd agus an glanamach tíanta agus bhfuil annach ceistama bhfuil nuain dhéana siad preisach ó Cahí trasna Dalton agus an gramúin sin ar O'Connor agus an scóir tíochta bhfuil ó Tilly agus ní nó an aide lethe. Is dóilm go sé bulsach an cíine ag Emma Tilly hín sí amach lá ach ní dóilm goir lethe an líróid a halamhú. Se agus a ríist Aoife Corey ag teach trasnú chun an gramú sin a dhéanamh agus gramú an physical sin an fág ar tháinig sí síos có crua. Got an injury each, we've just got time off. Sin clacht gramú an sin agus tháinig síos an crua an sin ar an talamh agus sin an fág ar freab an líróid mhaith. Tháinig imreoir eile an sin Dorothy Wall tháinig glún isteach ar cean Emma Tilley an sin ach féicear sin gramú ionach an sin agus ach tá sí gorta tar éis. Inis Dana O'Brien. Cean sin bulta ag O'Brien go Crean agus inis fiche is 7 de bhábhar Cúige Laighean ach rocha man síos chuige tíomhlína áta tá hana tíre le cancer cúil cótealaí cúlta Cúige Laighean Billy Anguini. Ach
Ní bhór dó fit chéad scór eile anseo. Just níl siad an líra all sin an 5 you níl siad le Jackar immer se clifa mar seo. Dalton. Seansacha bin seo. Agus inis tá Seansacha tarpi a darna úd anseo. Líon tarpi faoin a postí. Agus tá líra talamh scóíontach crothie agus críochnaí Gimróí Lord Park a Cúige Laighean. Dalton leis an brise. Tarpi leis an scór. Fiche Cúige 7. Se ahrú mór an seo agus sin an difriocht nílach sealbháin uaireanta ag tastal an na Laighean chun brise tríd ach an uair feicimiid an rís seo an pass ó Dalton a rais go tarpi an sin ach chunig muid ribh sin bhí pass ó tarpi go Dalton chun í a chuir tríd an bharna féiceál an lús an chuítá si chuir asúla an lína agus a rís an caiideán atá ag na Laighean an seo an chuí atá si ag brise tríd an seo agus tá ceanreacht níos fearr tar éis teachtar le Dan O'Brien ag teachtas seach in áit caithí freisin. O'Brien le kick har bheith éasca agus na postí scuiltííonn sin ag Hannah O'Brien. Fiche 7 de bhabhar Cúige Laighean síos chuig Marcus. Gus an sin amach isteach an chadaíochtaíonnta ag Ruth Campbell agus Elizabeth Kickhalls amach ag Aoife Moore agus sin tá na Laighean rivéadach agus don 8 uair is siad championí a Cúige na man héis na muoine a chlíd tríú ar fad acu téad de líon tarpi ceann de Aoife Wafer Nicky Cahill le 7 points a Dan O'Brien le Buaicphointí agus bíad na muoine chur tús leis a scóráil le Udo Alana McInerney chlána Kate Flannery ach an bhartaíonnta Cúige Laighean championí fheiceál ar scórdúnach Laighean fiche 7 Mumha 7. Leah, congratulations. You seem to be the lucky charm. Last year, 2 tries, player of the match, and you win in the pros. Same again this year. Some buzz. Yeah, it's great. I'm over the moon now. The girls really put in a great shift. We knew that it was going to be hard today. Munster's never easy, so we knew coming up here to Kingspan that we had a job to do, and I feel like we did that and we executed everything like we said we would, and I'm just really proud of the girls and proud we could do that for our captain Hannah today, who missed out. Yeah, fair play, and it is a squad effort, and you were on the bench in that game in Cork. It just seems to be that squad effort, and you have to fight for your place. You have to fight to get back in there. Yeah, definitely, and I think having that competition within the squad just shows the strength and numbers that we have and the depth in our squad, and it just really pushed me on, having the likes of Eve Dalton, Cara Martin, all the other centres there fighting for the same position. It just really drove me on, and I think I needed that as well to give me a bit of a kick, Well, you certainly did that, and I suppose that game in Cork, we mentioned it, losing there, that was a point, probably a turning point for you. You knew you had to work to get to that final, but you knew there's nothing between these two teams. What was the difference during this week in the preparation for this final? I feel like the disappointment that we felt 2 weeks ago playing these, we knew we were coming into this game the underdogs, and we just wanted to prove a point that we were better than how we showed against them 2 weeks ago, and I feel like we really did that this week at training. It was just execution, nailing all the details, and I feel like we really did that today. Well, listen, just like last year, you are the Vodafone player of the match, and if I can get David Dunn to give you your trophy. Congratulations. Oh, look, yeah, everything that we've been building over the last couple of months really stood to us there. That last 30 minutes, is everything that we've been working hard for, and I think the girls did a fantastic job, so we're delighted. Yeah, I suppose key moments, when a team is down like Munster were and half-time came, you think they're going to come out fighting, but it was you that really came out of the blocks in that second half. What was said in that dressing room? Just that we need to keep going, that we had huge energy and we still weren't tired, and that we could keep going if we won that next 10-minute block after half-time, that the game was going to be ours, and we did, so we're really delighted with that. Great experience right through the team, and you spoke about Hannah earlier on, and I suppose her disappointment not being involved today, but she was important this week too. Oh yeah, look, she's always there for us. She's been in the background giving us tidbits of information and advice, and even up onto the pitch there, she's running water, she's giving us little bits of information that we need and just guiding us, so it was amazing to have her in the background and giving us that bit of advice and a bit of carry through. Well, listen, there's a lot of celebrations going on behind us, so we'll let you get back to it. Well done today, congratulations. Cheers.
Se anar mór go Maliboin a bheith ina cattín inne lán Cluiche Ceannais ach dímoach go Hannah O'Connor nach ruisí stin na lár. Yeah, ní léad faoi you know, an cuia tá siad a caint faoine céile tá siad go léir páirteach an agus má bhín ar imreoir teach amach má bhín siad gortaí mar bhín siad sa ionadaí tá siad ag breat ar na imreoir eile teachta seach agus sin an láidireachta tá acu inis agus mar luú Maliboin ag seaamh siús mar ceanar an sin le Hannah imithe sin an fág bhfuil siad choláidir le sin mar bhí muidir caint faoi Líad Harpaí ach an rud eile faoi sin Líad Harpaí agus Aoife Dalton sa lár tá sin cosal le Darcy agus ó Driscoll an beirt le céile níos fearr ná aon páirte agus sin an rud atá siad a crothú an seo le na naine. Agus am sa breanú orú ag ceiliúra an seo bhí siad gortaithe agus luas siad a sin bhí siad gortaí go mór tar éis go na muoine i do bhil a caiicí seo chail agus heasta bhó a lábha aáil ar a gcurann seo i rís sa mbliana agus tá siad a fáú agus ag tógáil ar an daimhnacht sin blian i ní bliana agus níl siad a máiliú síos. Yeah, Neil, you know, tá sé feicte going le na connachtaí agus na holtaí nuair a hagan ógáin ag suas ach tá na lainní a dhéanamh sin le fada agus sin an fág bhfuil siad an seo mar champíní arís. Well, go mit sus go fad le Gary McDonagh inis agus an curran ábhranna. Se tá Idirchúige mMan grúte ag na lainní gan 8 uair ar fad agus gan darna bliana sa chéile agus in isis brunna uachtarán an Ira fiú Declan Madden an chorran Maliboin agus Hannah O'Connor Cúige Laighean na Champíní. Agus ionta freisin Maliboin an captain an Law agus Hannah O'Connor an captain a fantéisiúr agus in isis tá cínta go dtóra siad an chorran nús na staire agus tá an oran a fannacht inis agus bechóir gomach na rairchanna seo go Maliboin a tíine a bailach síos agus tá na himróirí a fannacht leis an goran agus is ionintach an chiileara a bheits ar siúil an nocht. Cúige Laighean, Champíní feiceál. Well, tá muid a breanú ar na lainní ag ceiliúra ar fór Kingspan an seo iad ina Champíní go chluichí Idirchúige mMan gon dára blian as a chéile agus tá cinnta go mai neart ceiliúra á dhéanana acu an nacht. Tá neart Annalise agus aglah le duine aine an seo ar a gluthe ionintach sin mar sin duine cinnta fannach linn éis sin bhrise.